Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo NDC for supporters social media ne so a obeka nsema omo etu omo anugu so edi watema anya semketwa. Sanso na nana banamoa a oye journalist ono nso ne chitaifo abeka kire NDC supporters say enya de oman pani dada John Dramani Mahama betinya be president ende anasa wochina wa abro moda so etiase na ebusuafo denti na akofa ensem we na aba nana banamoa the post be eto ne Twitter page o kire say o post bi dia na NDC fu guase edi natem na NDC for enye sanso na NPP so omo de omo ye not cranty NPP o NDC o dukadaya obi eniwa oye na ensem we beto odwa no na Samson wa a okasa de ma NDC amayoku no eni wa bedi eye na naba na mwatemanya semketo akra na ebusuafo atema baba we ebedi na naba no Ghana fo bebrese Samson wa de na hawo o hwe nipa oba ugina ho na naba oba ugina ho a mu mienu wan sese odi ni yonko atem anasa okasa nsemu we kire ni yonko because of politics nti hwensem oba besia oka kire wo yonko oba na ebusuafo menka senche ne ntie ensem a na naba ede ebetudwa enam so akofa we na aba na naba na okase and I quote, "You keep typing JM and NDC under my posts because you need your bosses to see that you are working. What I am telling you is that NDC's claim to make Ghana better is a big joke and they know it. The NPP, on the other hand, is a complete disaster and they know it." And same way and another ede betuja. Na ode and same way betuja no and na Samson wa ebeke kanadwen ede kire no yenti ensem Samson wa ede betuja na emetie comment and as a reply Ghana food so ede amano. It's my main cousin back control. Nanaba. Who abana ujina hono. Apart from onofo, I bo wonim same milk factory. Me adie bia Nyankopon share that ma. You are not attractive bako. Me na me ka kire me hu de ya me ma no kro mo hu no wo. Ana eya Jesse no na skinny jeans na mo ku na wo hye na wo na ho yi ntintini se kwate den na me ma no hu mo pe. Wo batina ho a won kwasi abrofo na wo kan. O fo se wo wi o obetimi atwero na NDC ni bi enu a oba wo poster se ebe be twero hwe na na abasu enyansa ya smart kakra na wo jimi dodo be da me hu se wo jimi da wo tina TV so e ka se aware enye by force but wo di obi konech. Yes, so aware enye by force for single man na na ntwempena akopem awudem. But you do obi kunech na tese woni de ho. But you ntimi nje na ho na abetima age ne kunu. Wo na na aba. Oba ben wo Ghana ho. Skafo mo wo Ghana nyina. Why papa boy na wodi ne chi no. Onye man mpo boy na wodi ne chi no. Wono kura no wo hu mobo. Wantimi antoka ama. Small boy ya wo kofa ne ya. Boy talk ama ni. Wo ya kodi hu na boy ne ba na obeje ka no free wonse. Wo wonya na obekasa. The come mani no more slake quincy na una wajimie. Aja bin to Munkwala, I want to talk a more mumbeje. But we be much me talk on a bema na fetch no bejekan. When ya no becassa, say MPP ni NDC. It's because of someone say MPP na wo join a failure. Because a minute book can question. Say a yes, I collaborate me a congested classroom. A say, Wakolano. Yes, is obetine fi. Utu kwan na wo ba abrochire no. Unua no mama eco school bi so mo se mo class nipa do say net wo. Ade enya wa wutimi ka se ukọ FNS ukọ Photoshop. Se wo FNS wo Manchester match na wo boa. Wo sa di intro. Wan ka sa ahofe bi ni ho papa. Wo sa di intro. Na be ma be no be fo akwa kwesi ni dem.
enkrofo kunu ye ya omokwati abodamu ya no mbedi wo ewiase no mbedi wo anadwo benya bema no wakwhye ne mu no wunya bida eno kwa therapy o enti na wonam say banchere na say wo twete rough because so da ho anadwo na ho ka say kwen na watam na wo ye den be suenyansa ate suenyansa so say ashawo you overuse word and we ashawo kobo and they say you overuse word meboa mamanki kaman company madara shegi ya wa wi mbanza next time mem sorry obe 20 e mana wo do omokwa cheche no what we say wonya papa ni bi because won search ni wo na echi na ba wonyi ni bia ade na won search ni wo na size abrowa de yesa wonya nsu papa ngu mu small boys in so awofa wo mu yi omoso kra omonya papa because small boy we papa when do some meje ne kan free won sem the saudi nsu fin kwa na egu body ne boa so nobody na say barry enye makeup wani asi na atutum so obi aye di na fe non stop suenyansa next time wo be kasa na so obe treat ya hu de obe treat onyankofo o ma size e no mo na tip top ne your friend is saying we cry you kind of say oh ambazi we Togo ambazi ukwala 13 years ebo ashawo use your platform munko shawo omo na woni won krofo no mo twen bronya mo boys na ma musika no na makoto sanka sentoma na mo de akoye seri ko chekunafo na makoto indomie na makoto sudi syrup na mo de akona mo de akoma wo mo na mehwe mo ewia ese ba mama award na mo mama award wo Ghana ko po betwa mu nyina aka e man na this year mama award na dey no ma ye aboa society chese ukunu ye bibi kakra bia na afro na ache award because mukwa you don't know the meaning of award na ba ye steady me die me kan okra na akere mo se ba NDC ni John Dramani Mahama sama ena just went to echa Holland ye ka wo ba iro baby na me hia wa me sin ka me bo e kwan bia me fa so anka me bo no me bo atam ono fu no de twa woni so wona na banchere so bia na safo ayira wo wanya ho ba be kasa we ye oba o said ultimate nanti ni pede bia na mfe me da mo hu mu bi pa wa abrocha se na mesie pia mo ato fom no e pia mo so bia o wrestling saka ma say woni so for police mame say tuntum na 500 but we be bia gu redeem we say so bato be ko aden na motesa aden na motesa Ebusuafo ensemwe ena samsewa etimi enya kokudura betena social media aka ede akre na naba na Ghana fo nso akeke de akre nti nsema na sa reply Ghana fo de ede emano we e trese na is she prettier than Nanaba boy when so e trese kwasiaba that your so-called Mahama can't be a president again in this country, not when we are alive. And when so e trese a woman telling a fellow woman she is not attractive. And when so HSA, bloggers should not even give her attention. And yabusuafo oyiwa and some way and as a reply way and a Ghana for be a day ama something wa and a NDC for a wabra or can't sense in way a day and anaba anamwa.